A međunarodna izložba Linija autorski je projekat grafičarke Ane Marinović, koja je po 6. put u organizaciji udruženja Kreativna fabrika okupila 57 autora iz zemlje i regiona i predstavila njihove radove na ovu likovnu temu. Za mladog vajara iz Beograda Darka Pantelića linija ima višeznačno značenje. Ona može da predstavlja siluetu, obim i zapreminu nekog objekta. Najčešće radi biste istorijskih ličnosti jer ga inspiriše istorija, ali vaje i portrete običnih ljudi. Na ovoj izložbi predstavio je bistu Milana Obrenovića. Ako je ličnost, recimo, jakog karaktera, linije na tom portretu mogu biti, uglavnom su oštrije, jače, a ako, recimo, ta ličnost zrači nekim entuzijazmom, duhom, nekom emocijom, te linije mogu da teku, da budu slabijeg intenziteta, tako da sve je... Takođe, linije se često mogu pojaviti kroz senke. Tako da, to je neka čar skulptura. Kolaži su strast mlade umetnice Ivane Milovanović i njeni prozori Pariza nastali su u kombinaciji različitih materijala, a linija se ogleda kroz njihove oblike. Ja sam konkretno u ovom slučaju malo izašla iz neke svog zone komfora, jer ja inače kada stvaram, ja volim da su to neki oble, nijanse, da to bude spojeno, tako da se i ne vidi na prvu da je u pitanju kolaž. Često misle da je fotografija neka u pitanju. Međutim, ovde sam htjela da odem na tu oštrinu, da sama podloga pokaže svu možda draž kolaža, to su te različite teksture, boje i materijali na jednom mestu, pa su zbog toga pozadina je, da kažem, oštrija, onako vidljiva i onda su vidljivi i ti prelazi više nego inače u mojim radovima. Trudila sam se da istakne samu liniju, da bude vidljiva i nekome ko, na primjer, ne zna da je u pitanju kolaž, a da opet ostane taj uz ovo cveće i mali neki retro moment devojke i prozore, da ostane taj neki duh Pariza romantičan na kraju. Linija je oduvek bila važna umetnost i može da se predstavi na bezbroj načina, kažu umetnici, i kroz sve medije. Svake godine ova izložba ima različite, kažemo, karakter te svoje linije i naravno tu su umetnici koji godinama izlažu sa nama, ali uvek imamo i neke nove mlade umetnike, tako da oni sigurno daju neku svoju energiju i ideje. Ne bih volila da kažem da je neka depresivna ili tako neka crta, ja više volim da to nekako kad se radi postavka ipak ima neku pozitivnu poruku. Udruženje Kreativna fabrika postoji već 13 godina i posvećeno je promociji umetničkog rada i stvaralaštva, kao i afirmaciji samih umetnika kroz ovakve i slične projekte. Svake godine organizuje oko 16 međunarodnih izložbi na različite teme, sa ciljem da umetnicima omogući širu prezentaciju njihovih radova i poveže ih sa širim krugom publike.